Kapitan Inteng! Nagkapuan to yan. Mabisinak. Ang mawanpay mo naluto ang masida. Ano santa pa'y, tisaan nga agsida iti naimas. Tapay. Ay na. Mabanbanog na tao nga agubray ti bangkag. Di takit agsidan iti naimas. Imbaking ka, tasaan ka mabanbanog. Nakitak nga minti dekorasyon ni Marijuanang. Nagpintas. Ay, nagsapa mo dahi ta dekorasyon ay. Oktubre pa lang mo ito yan. Kano dyan doma, basta timapog ti Bermans ako na da, ag dekorasyon dan. Ti mapog iti Bermans. Ano dahi ta asasawa mo? Bermans, kat ti kunada a ber ti udina. Kas kuma iti September, October, November, kan December. Oh, saan ka di apuro ber ti udina? Ay, nagadulaki nga mo mo. Yung kakagluton, tanay, mabisina kaon. Ay, nang isang put ka kumaiti ilutok a bulbulong ah. Ay, unay mo dahil bulbulungan ngay. Pagbali ng manakaldingay na tao, apag sidami ti bulbulaw. Ikan kumamit uno karnay. Maray, nagkatangam ka dagita dekorasyon na. Adamot in may naglako dito, Maray. Di man lalaki nga gisursursur iti lako na. Pasaray naka-tricycle dayjay. Daygay agbitbitin dagiti lako na. Isu tinagkatangam ka dagito'y dekorasyon ma. Wain, daan nga minan dagitay dekorasyon ka. Isu agimatangak iti sa balay. Gumatangak tuman mag. Awan nga min dekorasyon ka. Kanayon mat nga umay dayjay kad. Kanayon nga agbusina no kasjay a lumabas. Padaana, tagumatangak tapno adda mo dekorasyon ka. Kasi kalat ta, Maray. Kompleto tila ko na. Ada Christmas tree, ada agduduma a Christmas light, ada pa'y agduduma ti Maris na abombilya. Apay nga awan ti agduduma ti Maris na abumbilya, Maray. Sana balay, tada mo dayta Christmas light, Maray. Umdas daytan. Sumurot ka mo ti jay bangkag, tuyan. Saan? Tadapad padaanak alalaki ang naka-tricycle. Kasapulak unay dayjay alalaki. Anya, lalakay. Apay nga padaanam da dyan lalakay. Anya taramidin niyaw. Awan ti aramiden may. Gumatangak itilako na a Christmas tree kan dekorasyon. Ay, kunak laki din no apay nga agpadaan kay ti lalakay. Nga putad na nakita man nag-display ti Christmas tree, mapal ka manay. Uray kita sanak nga umapal. No di kat syaktaw ti apalanda. Syaktaw ti kapintasan iti Christmas tree kan dekorasyon na. Ay, unay kan tuyang. Agparamag ka manay. Nga uray awam mo ti paramag maw. Para! Gumatangak iti lakaw! Anya ka diti katangan nyo, nana. Irwar mo man ti kadakkelan a Christmas tree kan kapintasan a Christmas decoration mo. Dayta ti nabatbati, nana. Dagita ti lakok. Agpili kayon. Babasi mo gayam ti lakaw. Kano nagdadakkel ti Christmas tree dagiti daduma dito'y kabildatan. Ginatang dadagiti dadakkel. Daytalat na bati, nana. Kayat mo asawan. Nagpilpilyan laangan day tao. Diyak kayat day ta. Nagpilpilyan mo gayam. Ti kayat kaw, siyak ti kapintasan iti Christmas tree kan dekorasyon. Agorder kayo nga ron at ay nakmangala. Sigay, tay kadakkelan ti kayat kaw. Agorderak pay iti bumbilya nga agduduma ti Maris na. Pati Christmas light a kapintasan. Jay sumilang kan sumilap nga aganda-anda, Sige, nana. Ngum nangina dayjay, Isaga na yung ti kwartayo. Adan nakasagan na kwarta. Agordera kaya nawan kwarta. Iwarwaras mo ininanatuyang nga nag-order iti Christmas tree kan dekorasyon. Imapal siguro iti dekorasyon dantay kan kagawad ko anang. Sa paibaga na nagpintas ka nung nagiti dekorasyon na. Ngamda kami. Apay, kumpitensya ti dekorasyon. Yaman na mo ko ninanatuyang. Dayta mo ti bagbaga na kano adamag.
Adda ngamin ugali ni Nana Tuyang. Aparamag no daduma. Nasa umon, Chef. Narwamak makki din ay tikas dyan nga ugali na. So, bye-bye alat tamatain. No daduma. Masurun pa ni Tata Badong ken kuana. Dahil iti order mo, Nana. Ay na. Ay, adamot lang ang ti pagdekorasyon ka. Ha? Apaalandak tao dagiti kukumaray kan dagiti karba. Dagitati na duma-duma a bumbilya. Nalawag to ti balayo no maikabil amin a bumbilya. Sigay, bayadak nga raw day. Mga laak iti kadwak amang ikabil kadagiti Christmas tree. Christmas light kan na duma-duma ti maris na bumbilya. Sika ti kapintasan ti order na. Sikan tulakit di ti kapintasan ti dekorasyon na. Ay, day tati kayat ko ang mapasamak. Siyak tao ti apalanda. Sige mga rod baraw. Tulungan nakman amang bagkat day ti dakkel a kartaon ta ipanta di taunag. Nay. Nagaduke dagita bumbilyan. Nagdakkel a Christmas tree. Nagatua dekorasyon. Ay, nagpintas kan naglawag to ti balayta no agsilaw amin dagitaw. Kahit manungay ti nagastom dita. Hagasam ngay dagita. Nagadaw. Basta sa anak apaatew. Italaang mo'y amaaddaan tayo ti kastaw. Bayan na kadilang ba daw? Pakaragsakak no nalawag ti balayta. Nagsilaw amin dagitaw. Ay, siguradaw. Apalan data. Ay, sas. Day talaki day. Dapapalan dakin ka. Na, apay kit din adida apalan. Nagbabasit ti silaw ti Christmas light da. Idento ta siya ket adapay agsilaw-silaw adadakkel a bombilya. No maminsan tuyang. Saan na nasaya at tinaparamag. Di mo lamaw no niya ti mapasamak. Maray! Ay! Adan na pintas a dekorasyon kaw. Nagranyag taw ti balaymay inton rabay. O may kayon to agbuya iti agrikos-rikos asilaw, ah? Nanggatangam iti dekorasyon mo. In-order ko pa ijay sa bali a pagilyan. Sa bali apagilyan. Saan ka di ajay lalaki nga gisursursaur tinagurderam? Di ka mamatay. Di oray o may mukitaan tinakasurat ijay supot na. Made in Japan. Oh, iso nga in-order ko ijay Japan. Gaputa made in Japan, kunamon nga in-order mo ijay Japan. Katuan, tay naramid da nga ron ijay Japan. O may munto kitaan maray. Nagmayak. Inton maikabit mi amain, ay saus. Siyakto ti kapintasan iti balay, inton agsilawan. Wow! Naglawag ti balay da Nana Tuyang kan Tata ba daw? Ije balay dati paggapuan tilawag. Unang kail. Na. Umay ka ata kita namin. Ay, intaman garot kita ay. Sige. Ay na, pirmi ang naglawag ah. Adda ko man yan tay. Tapno makita naman ti nagpintas asilaw iti balay ti kumari na. Na, andatan dito. Ay, una yun, naglawag. Ado amares ti bumbilya. Gilap-gilap ti balay da. Ay, awan pa'y kasta dito'y kabildatan ah. Ay, nagngina siguro ti nagastos da kadagi jay. Wala. Nagdakkel pa ti Christmas tree di arubayan na. Ay, nagmayat ti dekorasyon na. Kasla plaza. Umay ni Nana Tuyang diti paradaan ti tricycle. Agpaili nga ta. Magpailay. Di mo nakasukat. Pangisapay ti chinilis na. Ay, why? Nalabasit ti maysa. Idinto ta nangisit ti maysa. Yay. Ay, unay kat ni Nana Tuyang ay. Nakita yung ka di ti balay may dirabe ay. Ay, wala na. Naglawag ti walayaw. Nagpintas. Ay,
Wen anya nga iti sirbay dagiti dekorasyon da maribanang kan marekwanan. Ang gatangan nyo nga kadagi jay nana. Imported dagi jay kwaraw. Naggapoy jay abroad. Iso ang nagpintas. Nagkapaman na nabigbigat. Di ka pa'y nakalutaw. Kitnay, ada pa panak. Nagluto ka kumamutin Napan ko nga rod imparam magtinagpintas a dekorasyon ta. Dahita ti paglaingam. Dahita mapanagparamag. Di ka lang mabaing. Apay ko maamabain na. Pahalandakit di Dahita ti amaw. Yung kakaaglutaw. San kita dahita agpasikat ti amaw bakbakitan. Ay, anya nga'y gayam ti iluto kasi danta. Ay, diya ka mo Siyak pa lang mo ti pagdamagam. Gimatang ka kumamot na, ijitersina ni Marijuanang. Awan nga ruden kwartak, tenggatang ko iti dekorasyon. Anya, day takit dekorasyonan, tinangigatanga mi ti kwarta. Oray ata nagpintas mata kitaan. Apalan dan tupay. Wan kapapalan da ka, nga mawamot si Dam. Sinalbag kiday. Siguro tinagastos ni nana tuyang iti dekorasyon na niya ang kail. Wen Jay labumbilyan ka nanginan. Jay Christmas tree nga, kanda duma pa a dekorasyon. Ay, nangina ribu-ribu. Nagturod mo ta naging matang iti kasjay kangina, kat sanda mo tabak nang. Pagragsakat na nga ron. Nagdakkel to siguro ti bayadan da iti kuryente. Ay, ribu-ribaw. Makla ato ni Marituyang inton umay da grading. Ay, di na napanunot da itang kahil. Ay, di namat may ikat ngamin ti ugali na akas jay. Ay, saan lang amin anailasag ti kasjay nga ugali na. No dikat na ito lang pay. Nay, api akas na day talangam. San ang mailadawan, tuyang. Ay, mangiremedyo ka iti pagbayad ta iti kuryentay. At day may nagreading kat, ay na, nagdakkel mo't gayam ti bil ta iti kuryentay. Anya? Ay sus, sapay awam mo't kwartak. Awam pa'y mabalin nga ilakaw. Apay mano aya. Basta, dakkel. Ayun na yan. Dahi tantumo nga main. Nagado a bumbilya. Kung Christmas light. Ikatam kami nagitan na. Apay ko mga ikatag ngay. Anya pa'y ngay ti pagparamag kaw no ikatag. Ay sana mabalay. Uwin angam nagdakil nga ron dahi tabilmaw. Bayadan pa yaday tabilmaw. Bayadan tanto ano at danton kwartata. Kano saan ta makay remedyo nga ay adagaws. Pangalalaam ngay dita. Hawanin na. Magkumaano agsusuldo ka. Ay na, saan laang adag iti agsusweldo ti adda kwartana. Ha? Apay nga rod anak kagatangak iti kapintasan a dekorasyon kat sa anak mat nga agsusweldaw. Alaman? Kakaruba! Umay kayon tao inton rabi ay iti sango ti balaymay. Nagpintas a kita enti sumilap-sumilang a dekorasyon may. Umay kay! Nadamag mi kay, nagpintas ka no, kita nagiti agsasala silaw yaw. Kasla plaza, na? Ay, pud now. Syaklaan ti adda kasjay na. Umay kayon to amin ha. Umay kamay. Agraragsak tayaw iti sango ti balaymay. Bagkong ka, na ta makagatang ka. Bagingay, awan. Ay, saus kapoy kayo nga rod. Ano kasta? Basta, umay kayo amin inton rabi ay. Masaksyan yaw tinaglawag abalay may. Iyon konti silaw. Tadandan ni itandag iti umay mangkita iti dakkel a Christmas tree kan Christmas lights ka. Adda pa'y ado a bumbilya ti aglawlaw ti balay. Ha? Apay ngay. Di mo't agsilaw dagiti bumbilya kas kada Christmas light. Na, apay ngay. Dahi tanapan nagipadamag ti inubram ang naglawag ti balay ta, tuyang. Awanayin. Imay da pinuti da ti kuryente ta. Tadi ka mo nakabaybayad. Ha? Anya? Kayat mo asawan? Na-disconnecta? Wait. Ay na, sapay umayan dagiti inayabak nga umay agbuya iti Christmas light ta.
Ay ingka man ibaga kadakwada anaputdan ta. Ay, problema mo daytan tuyang. Bayam nga umayda, tapno makita da, nasipngatan dayto balay ta. Ay, kababain pay. Imbagak anaglawag taglawlaw ti balay ta. Angam nasip ngat gayam, tanaputdan tay ti kuryentay. Yakmat ngamin mabayadan ti bilta. Ayun na yan. Ay, nanatoyang. Anyang ita. Saan madgayam analawag no dikat nasikngan? Agbayad ka ngamin iti bill mo iti kuryente. Ala sigay! Dinan tinagibusan ti sabalipay aparang. Dito'y drama tayo. Kapitan Enteng. Insurat para iti radyo ni Steph Meron Nalika. Ken iti direksyon, Virgie Puclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Joffer Anas Basit. Sound effects, Glenn Binawe. May sapay asagot kada kayo, the MPBC Drama Production Center. Iti DZWT 540. Kenda ito ang estasyon. Agyaman kami, iting kay panagdanga